mivhigo ya mafhungo a khothe na Felicia Mudau. Ndikwana vhuḓi kha Pelra News u khou tevhela muvhigo wa mafhungo a khothe nga mpho Felicia Mudau. Sangamisi vhatevheli ri dzula vha ḓisela mafhungo oṱhe ane vha khou ṱoḓa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe hune ri dzula ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado, Collins Thavhani khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa mulandu wa Ramiswaswo muhumbulelwa Vholi Vhone Maḓadzhe. Ri tshi khou lavhelesa hone mulandu ndi une wo dzhena khothe khulwane Ṱhohoyanḓou ine zwa zwino i khou dzula fhaḽa vhuponi ha Tshilamba madzhisiṱiraṱa wa Mutale. Ri tshi khou lavhelesa mulandu uyo wa Vho Maḓadzhe vha khou livhana na tsengo yo fhambananaho malugana na mavharivhari a uri u vho vhulaya mufarisi wa Vho Lindela Ṋongovhela miṅwaha miraru yo fhiraho. Kha iyo mulandu hu khou katelwa mulandu miṅwe hu tshi katelwa mulandu wa zwiporo miyovorovha khathihi na mulandu wa u ita mbilo ya masheleni a mbulungano a ndindakhombo kha iṅwe ya dzibannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Ri tshi khou lavhelesa mulandu uyu tshifhingani tsho fhelaho, mulandu wa pfukisela phanḓa muhumbulo muhulwane hu tshi kha ḓi vhondelwa muhaṱuli muswa vhane zwa zwino vhono wanala ndi muhaṱuli Vho Makwela vhane vha ḓo vho fara no mulandu. Mulandu uyu wo pfukisela phanḓa u ya kha ḽa vho 20 uno ṅwedzi hune hu ḓo vha tshi khou lavhelelwa uri muhumbulelwa a thome na tsengo. Zwo zwino muhumbulelwa kha ḓi vha nnḓa nga beiḽi zwinzhi malugana na mulandu uyo kha rife musi vha tshiimiswa tsha Man Equality Alliance Vho Nekisani Selimela vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Wa zwi vhona uri dzi case dzashu fhano South Africa a dzi khou tshimbila zwavhuḓi. Kha vha ri ndi thome zwavhuḓi ndi ri nṋe ndi Nekisani Selimela wa tshiimiswa tshi no pfi Man Equality Alliance. Vha tshi pfa u tshi nga thoma nga mafhungo ndi u dinalea u vhona uri case dza hafha u nga ri muthu ḓo vhuya to lovha dzi khou sokou remindiwa hu si na zwino khou itwa ngauri u bva tsha mahoḽa tsha mba mahoḽa case dza hone a dzi phanḓa dzi sokou pfhi ṋamusi i khou dovhololiwa mugede ṋamusi yawo na ri vho tou pfha uri vhathu vhoṱhe vha ḓo ya vha tou lovha case dzi songo sengiwa. U a zwi vhona zwo ri u tonga a hu na no khou iwa hone u nga ri mulayo wa fhano South Africa wo capturiwa. Kha ri tou zwi amba zwo tou ralo uri ri khou vhona u nga ri mulayo wo capturiwa a hu na zwino khou itiwa. Zwino a zwi khou ri tshimbilela zwavhuḓi sa zwiimiswa ri zwi ri takadzi ndi khou livhuwa. Hai case i khou vhuya hafha nga ḽavhuvhili nga dzi 28 ri ḓo dovha ra vhuya hezwi zwithu zwa GBV hune ha vha muthu o lovha nga GBV ra sa ḓa ra tikedza miṱa yo ṱanganaho nazwo. Ndi hezwi zwine mugivhela muṅwe na muṅwe ri ḓo vha ri khou vhulunga vhathu vho vhulwaho nga hezwo. U a mangala vhathu vha songo tou ḓa nga vhunzhi. Zwino hafha ri vha khou teledza u ya Waterval uri ndi kule hafha Mutale ndi tsini vhathu vha fanela vho ḓa vha vhanzhi nga maanḓa u sumbedza uri vha khou sapota miṱa hii uri zwi vhonale uri GBV i khou yo no tou vha tshithu tsha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Habe ri tshi khou amba zwino hu na muthu o ḓivhulaho mulovha nga mugivhela ho vhulungwa vhathu no fhira vhaṋa na ino weekend u kha ḓi vhulungwa vhaṅwe ende vhathu ra sa tikedzana vha ḓo thoma u zwi vhona musi zwo no ḓa muṱani wavho uri vha vho fanela vho tikedza vhaṅwe vhathu vha si tsha bva. Ndi hono guma muvhigo wa khothe kha tovhe porotangani tshiṅwe tshi ḓa wa tsari lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Looking for the taste that keeps everyone coming back? G. Potter Archer. Made from the fresh mangoes, picked straight from the trees. Every spoon is packed with delicious flavor and the perfect spice. Whether you're buying for your family or starting your own Archer business, we've got the perfect size for you. 1 kg, only 60 rands. 10 liters, 350. 20 liters, 650. And 50 kg, just 855. Visit us in Newcastle Central. WhatsApp 076 035 9915 or call 065 988 0317. G. Potter Archer. One taste and you will want more. Imnandi Gakulu. Zvino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha tou a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.
Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belrun Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belrun Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.